Pozdrav svima, ja sam učiteljica Milica i danas ćemo da vidimo da li je to moguće učiti i zabavljati se istovremeno. Ajde, ja ću da vam pokažem kako ja to radim, a nadam se da će vam se svidjeti. Pratite me. Ne. Negdje izdaleka čuju se dajre mesečevom rekom dola. Sad bolje, krasno, došli su. Ko je došao? Naši, useljavaju se. Do sljedećeg viđenja našeg smislite jedno ime, jedno mesto, jednu životinju, jednu stvar na slovo S, ali da bude na srpskom. Vidimo se.